PE kan dikador pen ikan dia mo. Kan dikador kan dikador yang mani ke banding kong tai sua jung jumai ba kan pas pa kan itu nyo. Yang mani ke don tai hadir ke jengkelan ni sesana kan ke cakawi. Dengan ke surat dan don mentah sua ke dia dan tiak kula. Tebak ikan ni ke cakar mensua. La jutip ya ka kum kanong lebah. Ni ke cakar jok mangiha ba pok hima seorang ni. Hadir ke jengwan juga missionary mo bagi saudo untuk diksa kerteng lo ya kan ni kanong saulia kan. Shua banwan ki pareng ya kanong sauli ya latip kum kanong leba. Handai hadin balawan sa ki pareng kerami kerteng no kum kanong sauli ya. Kadau kadai nama bagi kasih ya ketika po ki kot kerteng nong sauli ya. Nama bagi pareng ki saudur ba. Ha kajing ikren berkinong syarai balang presbyterian nong sauli ya sora kentup upro pastor Frederick pedi orang ba balang ba FN balang ubat utumen basan ba pia lalu kia batai bahwa sahib Thomas Jones berkalok jong u ke Annie Jones ki rawan nadu rivers berkidai ginong bet semai banengkong ya ke balang presbyterian hari kasih jaintia ke balaroy ke balong haduk ta u Thomas Jones wan tang manhika ya kan Kristen handai rawan ru ya ki dakto roman ha kajai mereu kasih bat ki rawan yuk kejat nengkong hasora house name kat praspa software na kabenta ka balang presbyterian ki ai banengkong ki dai na sora nadu ki bakala Kristen nengkong kajing tungding pena banengkong kinong syarai balang banengkong bat kiwe ka yang mani ke batai nengkong ke bala klem no ha ujumai ba kat praspa knai penyu dai ha ulum hajan ke badan mentahi handai la tai biang ya ka house name kat praspa knai pra ha ka ceka ke bayang menta kampaji na ke bamansyua ha ka biadai berkajing laki ya Christmas ka balang nong saule ya ka ju laki ku bajulong da ke penlong ya kajing ai subha ya kibre badun kam ya kajing yarap kajing ya jing ruai karo saudong ga sora kajing bam khana kemen ya kajing wan long breu jisu sekning perthai kabar sing utenat kalong baki ju don du ki baju wan kai se than sora baju wan sim bentalang ha kan kajing laki Christmas ka balang nong saule ya Christmas ikan ikan balang ni nong saulia tinggi ai kublai ke Christmas ke masuk ya ka news channel ke jong pi tu blai nang ke kuya pi tu nagaleng ke jong iro ni ke balang ni pen pau ke sekolah ke kuya badai ke gospel kong sumbai ba yam la badap jaka gospel mo mentang isu tu ba jalna jong hi kerbon lagi nong sok snong di bala dia Yesus Kristus kembah ni pun real berapa persen mo isu tu ba ke jangan Kristen iki brok hot isdang na ni kajaka dikendiat ke history kumno balai kelajet ni kajaka ko badep iti benta hakapor ba kladon ke Welsh Calvinistic Methodist Foreign Mission nantai na ko Wales ban pa missionary o ya pedeng kejing trailang ba London Missionary Society sipo dah bakat du kilami la ka jong ka kengon kata ke ong Welsh Methodist Foreign Mission o Welsh Calvinistic Methodist Foreign Mission kilepan kre ka jaga shanu ban pha ya kata mission man sedang menteri kata gospel dikila bu lai teli kijaka nengkong kan ke Gujarat ke Manipur bad ya kan ke jaka dari dekat jeng ai jeng mot jeng wei ni pastor belaya ya kan ke han sedai lam ni ulajit ban ai banjit ya kan ke jaka kan ya poso ora kata ke por ke ong ya kan ke jaka kan nong lebah empat dai kan nong saulia mah dekat jeng ai jeng mot jeng mu kan ke Welsh Calvinistic Methodist Foreign Mission legit ya kan ka jaka ban seng ke mission center ke joki ban tri ke mission hap deng ke jat ban rio ke jongi hap deng ke jat ban rio khasi jentia mo ke jongi debat komta legit ba u brio ban lej ya kan ka banta tu don nu sahab Reverend Thomas Jones mula dapat pendap ya ke kuliah theology ke jongu bodai nang tai na po bala na po wis sebelah kaya u ka jaka uladon ni kan ka jengkot ke jongu belai uladon yo sngowi kan ka jengkot jongu belai komta ula pen ko ngu ila de ban wan ban trai ia kan mission
bat kum taha bula sedang menteri kan ke mission lawan na nang tay rekat bakalok sungu ka Annie Jones ka kerteng jangka tikilemi na nang tay lai thu atau kapor kilami da kal jahat mo na po Liverpool kilami tikilawan leng bajo ka thika selhat haka kam ta ter bat kilawan yu kejat haka ni ka jaka dena la kilawan yu kejat haka ni ka jaka kada khana ka thu susu ka story ka long ba sipor kila syong hati po len sipai nama ka to kapor kani ka de len sipai kani sa sopan ka de len sipai jongki British East India Company ti ulah sa sipor hantu ti namar bakamlong convenient yu kamlong ka babet babiang yu kumnon tray ka mission na ka jaka jok sipai mo di hadir na ka jing isu thu jengmot bu sim jok hima sora ta kapor usubasing sim kerteng mo ta kapor bode sensar ka hima sora de ka jing isu jengmot ulah a jaka ka ni ka mission ya kan ni ka baki ong katakan nong lubah ka mentang ya tip ya ka katakan nong saulia mo di hadir bula aja kaya kum ta kila sedang ulah sedang menteri ya ka mission na jong dia ulah sedang menteri ka mission jong berkabosot tenan siapa ga jing no senyang ka jong Thomas Jones nda de et ka jing ya lab ya ka gospel ya kin ulai mo nda ulah hikai sibu ni ki khasibat komentar kum kesorkar ni pensanam ya ha ka baka arfu artrik ujelio ki wan yu kejat ha ka ni ka jaka usnam khat praspa so kuwe balakan mau ya ka arfu artrik ujelio man usnam kum ga jelah berkawai mo kum ka jat benrio ni kermau kum kepa jong ki dak tho khasi la ne ujenet kepa jong ki jenet ki so ramjan mo ngi ong kasih ya kini alfabet kasih ke bang iyo doa doai hooj men kendiat kan syatu biang history kumolong la don men semua ki persang lawan mensu ada keserampur mission hos nam khat praspa khat lai lawan menteri kini ketai seorang sila bakum ta terter ila sedang tho ya ke bible hak tien bengali dan mereka ni kelakot no tang hos nam khat praspa le pukra ila persange no ya ke mission jengki nomor bakata ke tien bengali kami hak kita kidak tho bengali kami hak bak tien kasih jongi dan redai da kajingwan ka jong Thomas Jones ilayo yo ni ulak tho ubangi pulih du mentau abi ke di mo adu wai dia ulah penangkam kini ke Roman letters mo ngitem dia da kajing no senyang ka jong ugum ta bat ulas dang no senyang hakani ka jaka ka jongi da ka useng lai teliki school mo sedang ulas seng lai teliki school kata ka bong hapo mau mulu mau smai bat hapo sorah yo ngi kita ki kentiap kita ki school ki bangim dalap sul segi denjat hai hamara kita ki school keba kidon hadu mentah kirang yang mentah meneh de kini kide kijing no senyang ke Thomas Jones lono senyang ka puli putih lono senyang ka thok katar lono senyang ru letu wat ka trai khta atau ka beri atau ka por ki beri jongi ki patnang ban od ke kurat bumno hikai ban od kurat bakum ta ter hikai ke economic life lan ka yok ka kot ki beri hikai ka jing le khoi bakum ta ter tikan ni kala besut ka suki nakan ni ka jaka barkan ni ka pur ka leng jong ka ri khasi ba jantia tibat hadin jong kes jungwan jong Thomas Jones pat haus nem khat pras pa sa pulai wan su Reverend William Lewis uni ulah trai bhai ka mission ka jong bat deh ka jing trai ka jong mo lami ning kong kita kiso ki baning kong ki banong Kristan haga ni ka balang bat kata ka de amor urujan ki ki kerteng bat kini kila pediang yu Jesu bat deh usnem khat pras pa sa pun rio bala yo ki Kristan ki baning kong haga ni ka jaka kendiat pat neng la itu ya piru kadan kalok tu Thomas Jones kani kalewan rengkat bu Thomas Jones ki wana do nang tai kani kala de kawai ni missionary li se ke bangim daya kerentan sepengjongka reka ni kadon long jong senyang akan ka jela ka jongi akan ka jaka ka jongi mo bono apa deng jong ka jat riu jongi bat kala trei kle slok apa deng joki kentei kamu buat le tu history bat ka ba sosi pat sepengjongka kalong bakala khalak no haus nem khat pras pa sa pusat bat ka jingtep Kristan ka baning kong du akan negari kasih jentia dan nila banong ka ding pernah Kristan ka jingtep Kristan pula penyang neng kong du hari lum kasih jentia kadai ka jingtep ka jongka ka jingtep jongka ni ka Annie Jones kalok ka jong Thomas Jones kini kide jing no senyang ki jongki bat ka balang kalong andukum ni ka bakalong mentah kalau pur keleng kari kasih jentia bat sabar jong ka jela rumo kalau poi sa Mizoram haus nem ka praspa prabunyau kalau poi sa Mizoram ko ta terter kadai da ka jing trei jong gini ki missionary ki bait ki jongi mo ki belawan ban bed dia usumbai jong ka gospel kan ke jaka tibat kan ni ka balang ni kan sibun ki khana le sila dan ku kan jrong kan sibun ki khana da mar nang ni la sai ki baning kong ke jingi tho sangkurem ka baning kong ni ka dei ulu pat kabir utaman basan baning kong ude na kan ni ka jaka hi na ni ka balang utaman basan tirasing malngiang tibat kum ta ter bat kan nabon sawian ka mang lising tip kamhang le pe ki film jong ka bala penmi mo
Kadi ke Kristan kasih ke benengkong do ke ban pediang ya ujisu. Tika nika balang kado ni sibur ki history ki ba ya ngidon ban yathu le se kapor kan msa de kembalong mentang ngiraki kan ke Christmas de mar baka gospel ka poin ke jaka tingi don tang ban sngongu ban aingu e uble ba ujit kan ke jaka jong ni bangin yo ya kan ke jing sai jong ke gospel. Kita dapat ikut kayu yuk lay baju ni sini mak nak sini kita iyo di baju kita ayam ban rakhi kan ke Christmas kan ke jong nang beliau ke jong Jesus Christ kan ke pertai tekin dia ada kembali lagu ke jeng kelis angka history jong kebalang ke jong yang ni bang ya tep hi baro ba nong seng hi kebalang presiden akan ke ri kasih di ke jong ni udah usaha Thomas John lawan saya maka reveals paring stay Sicilian sesami dia ke nam ke ba pras pak sopoi ke artrik ku jelio ke ba ulayo ya ke banan bukjat hagni ke snong ke jongi ke snong suara dia hagni ke snong ke tau ke ba ulayo ya ke ban syong bansa ba ulayo ya ke ban seng ya ke balang dan tulong ya ke balang demi ke long di sini isnan dia minta ke kemudian kena ke imani kalau ke imani ke belah rem oh nya ke cisangi ke imani ke benikong do ke ba la seng ke dia bala tei ke dia hang ti halor jong lum cinta dan minta hati dari la tei ya ke tu imani la pendat ya ka dia usnam atas sabun rem pas pak sabun rem Andre lawan padu Jumai bela penki ya kari kasih hibar aku wei de deusnan Raspak na ko raspak kena pura Jumai raspak kena penyo Jumai Andre ka di mana latih dia akan kerjakan untuk kita deusnan raspak kena pura kumi ke dalam dia dia dan waktu kecing alam ni kejong play ni kong aba ni dah semua sekade you play aba penjeng baru pulang ni ke balang bakalang ni bakalang de si iba nang san tip kampa ya ke history jong ke balang dengan ai hai di ni tu kot ya ke history jong ke balang Totoh ko beli kan namar ka try kembali jialong di kiwe ki balang di ka rakhi ya Christmas ni rakhi kuntai ya don ni ka advance Christmas ka ba nakaliang jong ki snat rekam jong balang ki juya simbenta ka ban rakhi ya ka advance Christmas ban let ni ka ban ice mu pha na ka benta ki briu ki basham lanot ki basham janjar ki briu ki dan kam ni ka chingaram ha ka no ko benta ni simbenta ka ta ban le kiman mo kamba ki riu start na rimingi ki wan ban jingo yo Jesus Christ kasing ot pat ki ado kasing ais ngo pha ko ta ro na kaliang jong kabalang yele kata ni ai kasing ais ngo pha kasing ban ai men sim na gum ta ki para men sim ki ba kodor ki ba don hapo uput usam jong kabalang ba sabar kum jo nang tangi ai don ro ikni ka Christmas carol ki ba ngi ya na ko we ka dong sa ko we pat pan yalap ya ki ku bor ka ba pha ka ba ki angel ki pen bana ya ka jingwan ka jong jisu haki kun lang berat ki pen bana pat kum tangi ro ngisem me kata ni ya da kata ka jingmot panyalap ya kini ko kubon ka ba ke jingwan ko jong Jesus Christ kini ko basai ang pati we ro kinyo ban tip ya kini ko jingwan nong brio ko jong Jesus Christ pada ni dan ro ke jing rakhe ya ke Christmas haka santorik kum ba baro ni jo rakhe pada ni dan artli ke jing sakri tama ka por kadwe shiteng wat kum juga haka por ndu shiteng bala penya da ke jing sing samla pada haka apun du tarik ni judan ya ka Christmas feast ka baniyo ya ka baniya pam khana ban ya command lam ya ka ni ka jing wan long priu ka jong Jesus Christ cha ka ni ka pruthai da ka jing sim talang jong ki para banget ki badan hapo la ka jong ka balang pat ki we ru ki bam pat ngai ki ba ju ya don kat lem pat ni na ka we ka por sa ka we pat bat kum ju ki judan ki turis ki bujuan mo banya sim ta lem bat ni ngi ju piang sung pharu na ka banda jong ki te kita isi bang hala banyak tu di san ni anak san Kador pun ikan diat mo. Kani kador ketika ke yeng mani ke banding kong te sua jung jumai ba ka fas pa kana kinyo. Ke yeng mani ke don te hadin ke jeng kelam ni sesana ni ke cakawi. Ini ke surat dan don mentah ni sua ke dia dan tiak kula.
Tiba ikan ni kejaka mensua, la jutip ya ka kumandong lebah. Ni kejaka jok mangiha bapak pahima seorang ni. Dari hadir ke jingwan juga missionary mo, bagi saudo untuk diksa ai kerteng no ya kan ni, kanang saulia kan. Mentang la don lagi jong kerteng senong sekali kejaka ba kha ni don nanti rom komo ofisiem, bagi jong komo kudok siem mensua kan ni ka nong saulia, kemudian ska konsumen, entah teter kan nong rim, teng senong ko teter. Mereka ni ke area baru mentasua. Ini kau dia kata lebah. Masuk. Jadi dengan jengwan jeng hareng mah kisah ni kibreu kipa. Hareng demo ni suatu kesini do jengki. Ni sau ni kata nong sau dia. Kata ka dikebege tu kana pateng ini. Kebenge yo ki jing tu jing ta. FN Walang kila pen snow hapo ka ka be de ba jing ya lenti jong ka Walang ka jongi. Ini tu EP kendian ku manchu kam benrap ya ka bakila keren kadai ka Balang ka balaya ya ki struggle ki ba mo lengba jong ki por apa ki missionary ki wan ban ya ka ni ka kubor jong ko gospel bat ngiru adu ni si ka bamta ko mai ba FN Walang hidang depan pen snow kam de ya ka bangi mo ko mangi tu kadai ka festival lani ka jing rakhi ka ba rongkong rei bangin tu ya ka jing long jong ka Christmas ka bisisya man share ka gospel ba lengba jong ka Balang nong saulia mo nang ni layo ban spread ya ka gospel bat hadu kini kisi ka bamentaru kata ka dikaju ko message ka ba ya angu yo blay ba ka than so ora ka kiu ba ki liang tourism ka dika we na ki jingalap le singalap no ha ki kisi monta ha ka ba ki tourist ki dawan chini spo so ora ki diu i kham tama ka kisi ar sau terik bagi ya karol ki don ki bom youtube ru ka ikini ka karol ki bom pat juyo ya ka gospel menun dah kila keli ya lap ya tu bakadai kecing ya ka karol kecing kayo kun jong blay Jesus Christ bakal long ka message nak tajuk ki bom pat yo sngo itau jisu ki yo sngo lemba jong kini ki ban ini yo ban rakhe ha kini si bang ta ti ita hi dei ba ni sung thu bakal long ka kong san tam nak ta jong ka Balang ka thong ka ba khamat kalong ba kumbala ai pateng yo kun hangi ni ro ngin ai pateng si kiwe kumangila yo Jesus Christ lemba u Sahab Thomas Jones lembaga missionary ki jongi haduk menta ina yalap juga gospel wala lesi ho nyimla ban yalap seki we pat ki jaka seri dekhar mo andre lemba jong ka Christmas ka bamentaru ni scam bakalang long hi ka por ya ka banginang yo ya ka lat ka bau play yangi yalap ya kini baro ki bawan seka ka than ke jongi da kini ki anda kini ka ayom Christmas mo kalong ka por ka bau la kerku yangi ti nakaliang ka jonga masong ban ai public Christmas na buru baro ki ban pek ki kami ya kan news ya kan media